بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بليانكي كم نجاجر تاني فيا أبغى جراتان إن شاء الله. فيديو قبابا أنا كذا توان ولله درجة نمني برت درجة ديني كوكب درجة ديني إسلاما كوكبو ولله إن شاء الله. جدو أستاذة تكافي جدو برتوتا سهدي وأنا سام برسيسة ولله إن شاء الله. ويا تك أستاذني تكا درسوتان إسا درجة قدنا ديني إسلاما درجة قدنا بيكمسا برسيسا جلجتو طوبا جدين نمني ديني كنرت قدته ديني كنرت دوئي دوغا ملكاه جدي برتوتا إسا كنا برسيسا وياتك درسان إسا إني تكا أصو غرمان أستاذ داي كنا ديما جرو جدون كوبين جلاجت نجرم ميري كوبين نمو جلاجتو كوبين يرو جلاجت كنا gara bakka kophee hodhatanii gara bootaa bakka kophee hodhamu deeme jechuudha darasaan kun yeroo bakka kophee kana gee obboleessa kiyyaa mee kophee kana naaf hodhi bakka kophee kana naaf hodhitu gaafii diinii islaamaa irraa hin siifimaa ani birrii hin qabu birriin itti hodhadhu garuu diinii irraa gaafii diinii irraa siinima kophee kana naaf hodhi jedhe namichi kophee hodhu kunis lakki wanni kanaa hin ta'u ani gaafii kee achi kaahadhu gaafii kee hin fedhu birri koonaa kenni kophee kee siifin hodhaadhe ani birriin qabu nakkaas deemi ani kophee kana siifin hodhuu dhen jechuudha akkuma akkasadhetti namtichi daa'imii barataan daa'imii ganaa guddachaa jiru kun hedduu qalbiin isaa cabde jechuudha hedduu qalbiin isaa tun gaddite gara ustaaza zaayii kana dhaqee waan isa mudate kana isaaf hime akkana bakka kanaa deemee kophee hodhachuu deemee akkana jennaani namni darajaadhuma kana duuniyaarra diiniirra duuniyaa jaalataa jedhee ustaaza isaa kana yookiin barsiisaa isaa kana gaafate jechuudha ustaazin isaa kunillee maaladhaani itti fakkaree qalbiin barataa xiqqaa lafarraa ol ka'aa jiru kun akka hin cabneef jecha dhagaa guddaa ijaayyoo laalan bareedu itti kenne bootaa kuduraan itti bitamu mahallii kuduraan itti bitamu deemi dhagaan kun kiiloon isaa yookiin qadriin isaa miizaan isaa meeqa jedhii naa himii jedhe darasaan kunis jecha ustaaza saahii yookiin sheeka saahii kana fudhatee bakka kuduraa san dhaqee yaa obboleessa kiyya jedheen subhaan namni diin kana barate akkaataa inni nama dubbisu akkaataa inni mu'aamalaa nama bitaa gurgurtaa tahee jiru duuniyaa kanarra waliin jiraatu nama ajaa'iba jechuudha ammallee yaa obboleessa kiyya afaan gaariin mee dhagaan kun kiiloo meeqa taha darajaan isaa meeqa mee naaf himii jedhee gaafate jechuudha yeroo gaafate kana maal jedhaan namichi kuduraa gurguru kun dhugoota fittii siin taatu dhugoota fittii siin kennaa rakkoo hin qabu waan dhagichi bareeduuf sirraa fudheen galaa ijoolleen kiyya manatti itti taphatanii jedhee ni gadde mucaan ammallee deemee akkana naan jedhee hayya baganni kun akkana siin jedhe suuqa guddaa ka ni jira mi bootaan gurguddaa ni jira suuqa guddaa san deemi gaafadhu jedhe akkuma suuqa guddaa kana geetti mahallii dahabaa ka guddaa arge achumaan mahallii dahabaa guddaa kana keesheene yaa obboleessa kiyya dhagaan kun miizaan isaa yookiin kiiloon isaa yookiin darajaan isaa meeqa tahaa mee naaf himii jedhe namichi dahaba gurguru wattumaa dhagaa kana arge ijaan nirfate hedduu takka laalu ka'e miizaan isaa yookiin darajaan isaa yookiin qadriin isaa jedheen dahaban ani dukkaan kana keessaa qabu hunda caalaa jedheen yeroo kana gara ustaaza isaa deemee waan namichi sun jedheen waan namni akkana naan jedhee waan as kee jiru kana caalaa naan jedhee yeroo kana maal jedhee biyeekii jedheen amma ustaazi isaa kuni miizaana waan takkaa darajaa waan takkaa abbuma qabu santu biyeekaa namni biraa hin biyeeku saniifi ifama saniifi qissaa kanarraa wanni ati barattu jedheen waan qaalii takka waan akkaan darajaa qabu takka abbuma santu beekaa kanaaf jarrisu wallaalanii inni kun waan mahallii dahabaa kee jiruuf dahabee akka qaalii ta'e namoonni beekaa sababaa saniif darajaa kanaa beekee jedhee gurbaa kanaa himeef jechuudha akkasuma darajaa diinii fi
درجة ديني إسلاما في درجة بيكم سهلة علماء إلما بيكا ونهم مبرت بيكا يرجم ربي صلى الله عليه وسلم كم جدا ما يريد الله فيه خيرا يفقهه في الدين أقسم ربي سبحانه وتعالى كم جدا إنما يخشى الله من عباده العلماء جديتو سنيف خا ولالان جاهل أسبه ديني كين إرى دبت إجابة كين إرى دبت نبي كين إرى دبت صلى الله عليه وسلم وإن بيكو نهمتو بيكتا جنيني وفي الرادية بس نجيتو هكذا دنديني فيديو كي كان فكاتا وسنتو لايك شير كومنتي قولا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى